There may be trouble ahead. Ydw'n saff I tanio fe heb petrol? Na. Ah! Oh my God. You push, I hold. Hey, see Chris, tell sôn sugar. Do not that one, Pete. You can't show her that. Oh, my bola. Hello. Shwai? Si'n o Tenerife, endaf? So, ti'n bod? Sa'n credu bod ti'n dod mas yn y highlights. Working holiday, fe? Ti wedi bod yn neud fe? Cael cwpl o beint? Bach o gwrw. O, mae tegil dydw mewn fan hyn. Pos nawr? Sy'n bod yn fysi? Bydd hwnna'n help. Bydd. Job ti hwnna, oce? Sa'n ma'n gweithio, actually. Sa'n fe'n gweithio? Adi, mae'n gweithio. Bach o slow fel ti, we? Ie, ti'n bod, Nicky bach o slow. Mae'n dim wrth heddi, a mae'r car ma'r tracti Gwener. So mae dyn ni 4 days? 3 days? 3-ish? Ie, mae'n nos fawrth nawr, fi. So ti'n teimlo'n confident mae'n mynd I fod yn... Os tan I theno, bydd hi'n iawn. So mae fod... Os. So, pwy jobs sy ar ôl de? Mae Jim lawr yn weiro, fe'n neud lwm iddo fe nawr. Mae lwm Dani, oedd ddim cweit digon... Beth ddim yn ffito'n iawn fel. Mae popeth arall wedi bod yn siop yn gwrdd ni. Mae wedi bod yn wheels ni, exhaust arno fe. Stickers yn neis yno. Ie, ti'n gwybod, Carwyn wedi gwneud good job, dwi fe? Ydi, briliant, ar y teg. Ydi, so na, fair play, wedi newid dwi fe? Wedi edrych o Tiger. Pwy sŵn mae Tiger yn neud endaf? Sa'n siŵr, sa'n cyfio, sy'n mi gael hwn ffyrin. Na? Swn i'n Waw. Yn fe? Sa'i bod. Miaw! Mae'n ffyrin, Miaw! O. O, helo. Ti eisiau ffest, rei. So, amser ni'r ffest I ti? Ond yw Tiger bach ni. Tiger bach ni, ie. Okay, so, Jimbo, you're the... This is Hana. Hiya. Nice to meet you. And yourself, you okay? Yeah, very well. Good, good. So you're the brains behind the wiring loom, I hope not. God help us if that is all the case. But no, but you come down specially to do the wiring loom here, yeah? Yeah. So explain to me a little bit about where everything goes and what happens, because it looks very confusing. It's not too bad. If I start from the inside, if you can come round. Okay. Break your neck over bits and bobs. Work in progress at the moment. Quite fancy this car. You've got wireless controls from the steering wheel. Ooh. Down to the box there, so there's no wires to get tangled up in. But, good, okay. So it's getting there. We've got the main engine ECU hidden under the dash panel there. Just about to see it, the red box sticking out. I see it, yeah. And there's a fuel pump and there's a fire extinguisher. How do you know, like, God, it feels like a massive, mind-boggling maze for me. I don't know how you know. Yeah, it's just take each component at its time and just do it in the methodical order, really. It's not too bad when you get stuck into it, really. OK, well, I have tried to help a little bit of the car when I can. Is there anything I can do to help which will make sure that I don't delay getting this engine going tonight? You can help wire up the lights. We've got the rear lights and the front lights. There's lots you can help out with, to be fair. OK, well, I'll try my best. And I was going to make us a cup of tea first, anyway. Priorities. Yeah. And then I will get going. I'd ask for 2 at a time if I were you, because you're a bit slower than coming. So you can double park them. I'm slow in general. Oh, good tip, Jimbo, thanks. Both. You're lucky to have one, Jimbo. Is it what? Ti'n edrych y caffe oes? Wel, mae eisiau bach o clwti be, wedi bach o overflow ma. Eisiau overflow o beth? O dŵr, mae wedi berwi a... Ti'n rhoi gormod o ddŵr yn y fe? Yeah. Typical... Technical job, ben. Jesus Christ, shwt ti'n dod ben yn ei na? O, gan bod ti'n Hana. The first thing o blinking a cup of tea, ti di ffeilo arno. Ie, fi'n gwybod. Honest to God, fi'n dod mai build o blinking car a fi'n end lan yn ei te. Jimbo, I'll make your tea for you, because endaf's useless. Ti'n moyn te? Actually, sy'n petrol i fi. Shit, good point. Sy'n petrol i ti? Na, wys. We're going to get a fired up, reckon. Ydw'n saff I tanio fe petrol? Na. Ah! Oh my God. Do you hear that, Jimbo? Is it safe to start it with no petrol? That would be really safe, yeah. Somebody tanio fe petrol? So ie, na beth ni'n mynd I weid? Ti ffili tanio fe petrol? Ydy'n saff i neud e? Wel, dim hwthu neu rhywbeth. Oh my God. Sa'n gwybod? Gallu fe hwthu, mae'n mynd yn cael pôl tagi. Mae'r te mynd yn ôl. Spanner yn y law I, oedd e just y chopstick. Mae'n hwyr iawn, mae pawb di blino a mae'r hysteria yn dechrau cydio. Ac os nad ych chi'n credu fi, watchwch hwn.
I know, my arse crack's massive. That's where my intelligence oozes out of, that's why I'm thick as shit. Endaf, sy'n bod y ti? Can you hear that? Off, is it? Huh? Oh, You can all hear it. beep, beep. I think it's over there somewhere. 0, I can't hear all. You push, I hold. Hey, see Chris, tal sôn siwgr. No, I think... Man, dweud. It's all so quiet. Here's Daisy. Siarad beth i gweithio trwy'r nos er mwyn neud siŵr bod y car yma'n barod. Di gwyn ar sim lot fi'n lle i helpu achos mae'r job ma'n goffo cael neu'n iawn. Ac os nag yw's un weirin yn y lle iawn, wedyn dim ffsai eisiau bod y person na sy'n neud yn wrong a sy'n mynd i achos i'r car ddim tanio. So, fi'n mynd i adlu'r boes i clatch ymlaen a jyst neud bits bach fi'n lle neud i helpu, really. Yes, Ienda, fe'n i'n gwybod ti ddim mor flexible yna. Be stuck. The things I do for women, of it. The things you do for cars. Yeah, well, yeah, hyd gwir, actually. Be well na stori cyn gwely. Cyw endaf. The guy came to pick a car off me on Saturday. He phoned me up Sunday morning at 7:30 in the morning. I thought, something wrong with the car, so I didn't answer it. Phoned him back about 12 o'clock. And he said, and I've nothing wrong with the car, but I've got an illegal immigrant on board. The f***ing cat was in the trailer. F***ing hell. So he had a cat down there on holiday for a month. So I had to ask another guy who was picking a car up a month later if he could do me a favour. Can you bring my cat? The cat stayed there for a month? Yeah, on holiday, loved it. Oh, f***ing holiday. Came back, f*** now, mate. F***ing clean off down there. Wel, mae'n eitha amlwg endaf. Sa'n credu bod hwn yn mynd i tanio heno, dyma. O, pai bobl la. Wel, fi jyst yn bod realistig. Ie, mae'n... mae lot bod ni'n neud. It's... Doubtful i gwneud gwir. Na. Mae'n ni... just a couple of problems on the way, which ni'n digwydd i bob car fel, ond... Na, mae'n... Early start, late night, early start, a wedyn ffôn i ti bori. Amser gwely da, fa. Ie, enjoy. Prydferthwch wrth iddi wawrio ym Mynydd Cerrig. Neu fel byddai'r Sais yn dweud, crack of dawn in Mynydd Cerrig. Bore da, endaf. So mae'n mynd? O, siar i ti, fi eisiau gofyn ti faint o gwsg ti wedi cael? O, ni wedi cael 2 awr bach. Oh my god. Do. So... Oedd e werth e. Oedd e werth e, siwr ath e, ie. O, do, yn diwedd o. Byti tanodd y 4 loch bore yma. So, good. Oh my goodness me. Bach o stressful problems electrics. Dim ond bethau bach, mae'n sorto bethau mas, a popeth newi gyd, so... Ydw i'n cael clywed i'n mynd, please? Right. A bod lwc fi, Danny ddyn nhw'r. Gobeithio ti'n wrong. Jocan o'n i. Okay, fingers crossed. Recho fi! Oh my god! All yours! Wow! Good yma? Oh my god! Amazing! Wow, oedd yna fod i gwyd? She's off. Very good. Amazing. Oh wow, so hwnna'n amazing ydw e? Just nawr, very good. So, mae dyn ni... Couple of days. Beth sy'n ôl i wneud? Sa'n bwy dydd i fi, sa'n bwy beth i fi nawr. Di mercher yw e heddiw yn gedi? Di mercher, ie. So, wedyn ni dyddiad i gwyn e? Mae eisiau mynd trwy do, swn i'n neud suspension i byd to, mae eisiau checo nuts and bolts a popeth i gyd, neud suspension set-up. Baint i'n pwyso, mae eisiau fi gweithio mas baint i'n pwyso. Oh, 8 stone? 8 stone? Ie. Oh, hell. Oce. Pam? Sy'n byd i gwneud ysgol ni? Ni gyd yn ffatis yma. So... Ti wedi o da. Wel, yn cymryd ti'n. So ie, beth sy'n aros i wneud? Wedyn, mae eisiau rhoi fe rolling road wedyn, lawr yn shed arall. A mae hwnna fel, just checo bod gears ydyn ni brakes a popeth i gyd iawn a bod engine iawn. So... Fingers crossed. All being well, they'll have one nice relaxing 2 days. Can you see the light? Oh, well, can't wait. Oh, diolch So be Pembrey yn good.
Ie, gobeithio. Fi'n clywed yn mynd fyna nawr, fi'n teimlo bach yn fel... Bach o boost o'n un. Wel, ta'n boost, fi'n bach yn cachu ni na nhw'n honest. O, ti'n mynd i? Byddwn, bach yn un A ni gyd yn mynd i. Siopa di syl fydda i wneud. Oh, god, Yes, okay. so... Diolch yn Mae eisiau gwrdd polisiad bach yn un awr a wedyn... Bant ni. Ie, dyna'r cyfan wrthyn ni am heddi. Tan fori, am ddoi. Hwyl fawr iawn i chi. Pan da. Ta-da. Gret. Beth eisiau dy di? Dyli. Ie, good done. Ed. Ti'n off yn mynd. Rhaglen. Ti Hana, anreg i ti. O, beth yw hwn? Beth ti agor e? Wel, mae good guest y fi beth yw e, achos mae fe'n gweud Nicky Grist motorsport. So, Nicky Grist. Ti'n nabod Colin McRae? Ydw, fi'n abod yr enw. So, Nicky Grist yn arfer co-drifo i Colin McRae. Ti'n mwyn help? Ie, falle. So, mae Nicky Grist ar y teg. Ti'n gwybod fi'n bildo'r mini ma nawr y teg? Ydw, Ti'n gwbod, ie? Mini Hana Medi. Mini Hana Medi. So, fi'n credu mae Nicky Grist... O, fi bach yn step. Mae fi jyst stop. Ie, fi bach yn step. O. Ww. Okay. So, mae Nicky... Beth yw e? Exciting. Ti'n mwyn help? Tango. Ie, Ti'n na. dyn y master. O, wna bai ni fe la, chan. O, oce. Ydw fi'n fragile, ydw? Gafir o'r cillell lawr. 1, 2, 3. Okay. Beth yw e? So mae Nicky Grist war y teg wedi anfon helmet i fi. O, waw. Beth, ti'n mynd i fod yn neud speeds mowr yn hwn, de? Gawn ni weld. Gawn ni weld sy'n ffito fi da. Dal y stickers na i fi da. O, waw. Mae'n lot o wrapping, os e? Good quality, dal. Good quality, reit, cofi. So, hwnna'n posh ydw e. Neis iawn. Cael ei roi yn y fe. O, sheino fyd. Cofi, boys. Wel. Ti'n licio fe? Ydw, ti'n mynd roi ymlaen, de? Ydw fi yn mynd i roi ymlaen. Waw, mae'n probably, falle mynd i fod bach yn dyn i fi, achos maen nhw yn goffo fod yn dyn. Right. A fydde, falle edrych bach fel hamster, Okay. a bydd e'n covered yn make-up, ond smart, ys e? Na. A just i ti mwna, un special i ti? Ie, special i fi. Ti'n fod yn neud pnawn da wrth ysysad awn arno? Sa'n dy clywed i byd? Mae'n lyflu hwnna, ti'n hapus dige? Ie, fi hapus, fi'n teimlo fel bod e'n digwydd nawr. Sa'n gwybod unrhyw beth wedi Helmet helmet, mlan. ond mae'n edrych fel helmet. Con i off, bai. Mae'n sewnd. Iawn? Cwrsi. Cofi off, te, boys. Exciting. So beth ti'n moyn i weid yn i'r Na, na, flaw ma fe gyd. Oh, It's fine, very okay. much fel- Just feels awkward. Yeah. Extremely awkward. Awkward, ond dim mor awkward ar ei engine mewn sydd â oil leak. Ar ôl noswaith, ymwneud ysdi gytre gyda'r... Chos wyt ti'n cael sion bola. Benno ni ymwneud brecwast, gyda ni tanad. So popeth yn dy control a wedyn eithon ni bore ma nawr i rhoi fe rolling road a wedyn nid siŵr popeth yn iawn. Wedyn bach o oil leak, so mae'r engine yn bod nôl mas. A nawr mae fe'n nôl dy gilydd, popeth i tanno i gyd. So lawr ar ben y rolling road nawr, rhedeg lod o lan a fi'n mynd i cael peint. Nawr te, mae pethau'n mynd yn serious. Mae'r specs yn mynd arno. A wedyn, y pethau'n very important yn ni siarad o beth ti. So gyntaf fi'n rhedeg y car, a dim ond rhedeg yn ni, siŵr bod popeth yn rhedeg yn ond so fan popeth yn gwrdd, ond mae bach o misfire yn ni, so mae eisiau treol chaso fel beth yw hwnna. Fi'n newid y jets yn ein off y carburetor. So newid y jets nawr i... Sorry, can I just point o rhywbeth mas? Bydd effarn i hwn, bywyd y gwaith Iesu Grist. Fi'n goffan hynna, bod tro... What the hell? Mae'n good, andwch e? 11 to 14, that's my mentality. Page, 83 oedd e. Fan e, o'n e'n hell of a thing. Be mae hwn yn ei mewn fan hyn? Ti'n cael gweddi bach pan sy'n carafon o sarto yma? For the sad times when engines go wrong. So beth 83 gael? Pa sawl milltir oedd e o Jerusalem i Emmaus. Ti'n meddwl? That's your test, okay? Fi edrych ar back page i ffind o'r ateb. Ie, y gif yna. Hilarious. No. In coil. Okay, chuck that other one back on. We'll swap that after then. Mae'n sŵn o fe petrol misfire, so ni bod newid carbs off
engine arall fi. Ie. Gwybod bod hwnna'n iawn, a mae'r un problem dyn ni. So ni wedi newid y pisyn ar y coil na. Ie. A mae'n rhedeg yn ffres. Ni jyst i back to back o fe nôl. A mae'n profi ta hwnna sy'n... So hwnna, so chi wedi profi nawr, na bod y problem? Hwnna'n chance mas, ie. Sori, Hana. Bas o laptop. Sori. Glasses, ydych chi'n gweld efo nhw? Jesus Christ! Sori, Hana. Yes, i fawr. Ti. A don't show again, okay? Happy days. Oh my god, mae'n sŵn! Ti'n hapus â pob beth endaf? O diwedd nawr ydw. Ddyle fo'n gwrdd nawr, actually. Mae gyd i weld yn... Mae eisiau newid hwnna nawr, achos mae hwnna wedi conco mas. Ie. Newid hwnna. Newid wheels. Un job o'ch ti'n wneud, polisio fe. Load up. A long trip to Pembrey. Yn bell fawr i waith. Yes, i ar un. Lle rai gweddi bach mewn i Nicky Grist cyn gadael. Rwy'n bag gyda. Present i ti. Oh god. Right then. Coc y gath. So mae nos iau, big day fori. Fi ffili credu bod e actually wedi cyrraedd. Di bod yn meddwl amdano fe mor hir yn aros amdano fe. Ers misodd, really. A nawr mae fe finally ma. Fi'n teimlo'n eitha nerfus, especially o'r clywed y car yn mynd ar y rolling road gyda, a then teimlo fel, oh my god. Just lot o sŵn a dim just mini cyffredin yw e, obviously. So, yeah, excited, nervous, sa'n gwybod faint fi'n mynd i gysgu hyn o. Gewn ni weld, fi jyst yn teimlo bach yn anxious. Bach yn excited, ond yeah, fi jyst yn anodd credu amser hyn fori. Bydd y gyd wedi wneud, a bydd wedi cael spin gynta yn y mini. So, yeah, croeso fysedd fe'n cysgu a gobeithio eith popeth yn iawn. Yn y benod nesaf, mae trac rasio Pembrey wedi gweld y cyfan. Gyrwyr gorau'r byd, Elfyn Senna mewn car Formula 1. Ond eriod wedi gweld speed a sgiliau fel hyn. O, fan yn iddi, mae eisiau ddifyn o'r gynt yna. Come on, Hana. Jawl bach.